Posljednjih par mjeseci Goldenito vodi borbu sa lošim ponašanjem njegovog brata. Stevan se odao alkoholu, vejpovima i ostalim stvarima koje uništavaju njegovo zdravlje. Pored toga doživio je i raskid veze što se dodatno odrazilo negativno na njega. Upao je u određenu vrstu depresije što je publika primijetila preko njegovih TikTok repostova. Međutim, sve bi to bilo koliko toliko ok da nema pojedinih suicidalnih repostova. Jedan takav vezan je za loš ishod sa vožnjom motora. Kako se Goldenito oglasio po pitanju toga, poslušajte u nastavku videa. Ako su ti motori sranje, ti nisi dobar. Pa dobro, druže, ja samo ne podržavam ni Stevana koji hoće da položi s 18 godina, razumeš, a generalno ne podržavam motorizam ne podržavam zato što, brate, likovi voze cik-cak, ne puštuju nikog u saobraćaju, većinski, znači ne kažem, verovatno ima normalnih. Znači, motoristi nikad ne puštuju u saobraćaju, voze cik-cak, ti na njih moraš da paziš. Umjesto da svako na sebe pazi, ti na motoristu moraš da paziš da on tebe ne udari, jer će on tebi ovako da izleti, moraš ti da usporiš da on prođe. Stevan je ladno riposto kupiti motor i poginuti. Znači, Pavk je bio u pravu da se ti riposto kupiti motor i poginuti. Ovo je najgluplji ripost. Znači, ti bi to voleo. Dobro je, ljudi, što Stevanu mama ne da da polaže. A Buras, ti imaš prebačaje, znaš? Ti imaš prebačaje 100%. Ripostaš, kupit ću motor da izginem. What the fuck, man? Znamo da su motori posebna vrsta adrenalina. Znamo da mogu donijeti mnogo uživancije. Međutim, sami po sebi su mnogo kritična stvar, jer je djelić sekunde dovoljan da dovede vaš život u pitanje. Naravno da smrt možete doživjeti u autu, kamionu i slično, ali imati želju da sjednete na motor, a pritom i misli koje ima Stevan, je katastrofalno. Koliko god izgledalo banalno i bez veze, potrebno je povesti računa o Stevanu, jer ovakve stvari nisu za šalu. Podhitno je potrebno da se riješi opasnih i depresivnih misli, a ostale stvari kao na primjer odustajanja od motora bilo bi sljedeći. Ja se prilično slažem sa Goldenitom, a vi svoje mišljenje možete napisati u komentarima ispod. Do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!